just mantu ja sports, area ja mantu ja health, mantu ya ujonde so kuthithia sheria iria kungaindi kana ure gutuma mantu ja Schedule 4 iria katiba enenkanirite ire ngwija county chiumba kuriteka bwega kiri county na kenda ntu ba county ubomba gwitirwa kunenkerwa services ira bakwenda. Number 3 nguingi nene ya MCA kana kinya MP ni oversight kukarinto bia mwingi kwa thithwa budget tukamake sure budget ira bukuthingata na bukuone kuritangura kwagirite nontu kuringana na system ire ona ndi ni ati bwari ike kuthurana bweta kiri mbunge bwathithia budget kwina executive members kaja county government na ndi parabeta wa CCM county executive committee member either finance agriculture mantu ya jau so na ino mwanka butege exactly ni mbie kuyo ikuthithika na rambeje cha mwingi gutumirwa bwe bukauga na bukageria kumenyera mantu ya jau so hiyo nguira nene chia mjumbe wa mbunge ya county na mbunge ya county ya Meru. Yes. Imanto ii sheria kana taire kubombeta ukurukia kuma bukwambiria nguge iria nene. Asante sana. Netukurukitie sheria nyingi sana kiri mbunge ya Meru na ingwetikia kinya riria tukwaritirwa bulitingwe bwa county assemblies county assembly ya Meru ikethire ire iguru iritete ngui nyingi sana in terms ya sheria iria bakurukitie na miswanda kana motions ire kurukitwe kiri mbunge watega gintu ya CIDP ira twita county integrated development plan iria ingaenda planning ya county for 5 years. County Assembly ya Meru ni ombere kumikurukia igita riryo muno then ku review the same CIDP annually County Assembly ni omba ku make sure review ikuthithwe igita riryo kiri thirikari ya Meru kwina the notable acts inyingiri thithitwe mantu ja ruji mantu ja youth mantu ja kuleta investment kuthithia corporation area investment development corporation area mbugere unique kiri actually Kenya mzima investment corporation into very unique although ne auditing bwayo still ne tukuona bote gwita sasa bwa but ni thugania ri nene ri thongi sana na county assembly ne ombire ku make sure ba kuthithia act ire ku guide mantu ya jau sheria ya rika ku regulate mantu ya nchobi wendia bwa nchobi uria penalties kanenkanirwa kiri baraba kuuna sheria hiyo uria tukomba ku make sure tutiraomba ku interfere na skuru chietu na mantu ya nchobi na kinya rehabilitation so ituthite sheria hiyo chionde na ndinama muthikiri wetu na ku benefit out of the same kuna component nene sana iri katiba yetu ya public participation iriuga gintu kire kathithwa kionde ki thirikari no mwanka mwananchi awe kanya kakunenkanira maoni jawe na kinya mbunge yetu ni tete ahead na ya enact act ya public participation ire kangaindi ure mwananchi akomba ku interact na thirikari nikenda mantu jawe na ya komba kutegero bwega so mantu yonthe na jangi jama ingi sana ni mianke wina aksira tuithite ni nyingi muno onde mukugweta chionthe but mbunge yetu ni thirite very active kiri gukurukia miswanda na bwa kurukia miswanda yu kana sheria iji mwananchi aomba atia kumenya sheria iria bwa kurukia mwananchi mbere ma sheria iria chionthe twakurukia ni tujikara kiri ni tujingazeta na nuje yarikia kwa gazetted either iri in public domain ni tuikara kinyawe ki website chetu na still wananchi beja ba mubakeja bakajukia acts ira tukurukitie for kenda bathithia internal scrutiny bona kethira mantu yabo gitejo. Number 2 kiri miswanda ira onde ukuruka na sheria yu kuruka no mwanka county kethia mbiru yumete kiri executive no mwanka bathithie public participation banenkanira maoni jao kuma we rika ya kiri assembly nio committee responsible committee ya sheria kethia ni sheria kuhusu mbesha committee ya finance and budget and appropriation no mwanka yumare ejuke maoni company jara janenkaniri through the executive kuma auto branch tukamna version ya mwananchi na twarikia sheria chionde chithirari ki public domain lakini kiuria kiu nkwenda ukijukia na njirengi
still bunge ni twina challenge ya ku make sure tukuthithia kethia ni open days kana tuthithia interaction na mwananchi no turi mwesheri ira tuthithitie no nema antu bethe batije na rimo bakayinyirua ni baraba go interpret sheria ikeja applied uria itibati kutheire applied. So I think au kwina challenge twite a step ahead but in terms ya kuthithia sheria ngwitikia ituthithitie uria twari expected kuthithia. Na bwana Kimathi bunge eno niyo ithithagia niyo kurukagia miswada na bwa kurukia nyambeche iri igatumirwa kwa antu bakiuga kwina winyangia no twire mutata jura buthithagia kenda bukurukia mbecha fulani chita kuthithia ngugi fulani. Okay, mbere ma kiri system ya county CEC atitharari mbunge kwa CEC bakathithia mworoto jwao uria boyomba kwenda mbeca itumirwa kuma au barete mwantu jau kiri county assembly through committee ya budget and appropriation tutege tuchoke ndi chairman Olayason committee of the house ya chairman Bonde so tukakarande tukatega exactly ni mbia rokiti aja na aja kuma una ndera tukoona kwina underestimation kana ara tukoona kuri over ambitious kana ara tukoona mbeca jikiri nyingi chiomba kuura tukamake sure mbeca hiyo tu rectify na tugeta the CC barabareo lakini kwithara kwina push and pull between the executive na county assembly antu executive mantu jamoja hapa kwenda itukuona ite priority ki mwananchi na nije assembly niyo iri by matu na metho ja mwananchi so twarikia unande thina ire anene na ire kuga twitetera ya mbeca ijera gwa kinya ki ku implement kana utumiri bwo wa mbeca yu ukethira uria budget yekirwe kethe ambulance tugire igurwe ukona budget yetandere engi priority te kunenkero ke exactly kira tugire ni gwiteka thiru environment ni gwiteka mantu jara manene jara jaga itwa jakathithwe jangi na niyo tugufotinya control on budget nontu riri tutiomba kwerwa niki control on budget omba gwitikiria kinya mibango imo tukone ikendelea ki county ji omba kuendelea na yet itikiri budget nontu keja utega muno weja kiri supplementary estimates riri ikureto jana ndira reti nurona expenditure imwe so abnormal especially ya public participation mbeca ikunenkanirwa rionthe na au michemanione mbeca iria ishutite over and above mbeca iria ciarokiti cia na public participation eu yipo mithithagia wetana inchi public participation ithithagwa but you know it is skewed public participation ukethira tuge nande public participation ikwitite kuthithwa in a certain center information igakinyira antu bau ate number 2 ikuremete kuthithia sector interactions nontu kenda kuthithia proper public participation ubati gwita sector by sector kethira ni sector ya antu bara ba saloon ibati kuurua imbio bamba kwenda bagitate bathithirwa kethira ni sector ya antu bara ba biashara kinyabo ibati gwita kwa baibonko you see na kintu ja kiu gitikumba ku happen so twatera tukona really implementation ina mistake nene muno no ririkane implementation baraba go implement nao batarombete kura nikyo ngufoti nyakatiba era twine okenye nandi nontu katiba era twine onandi warikia kuthurwa uwote CC kana minister nyo thirikari nene agaitwa ome mbunge muntu ujo tutathiuruka no tugipromise aruji tutathiuruka no tupromise barabara so tutathiuruka no tukiuga tugaka cibitari tukathithia maternity thongome we atari no in the picture kuma uto munenkera mbeca wakareka implement mantu jau na mwishone itu tugachoka kurune wananchi mantu jareko mantu jau so hiyo ni challenge nene nonto bwa mathaga tutonyere siasa ni asante siasa cha county china siasa china mwanki muno imwanki na ogoi MCA niki antu baba ingia bakwenda gitike MCA I think siasa jamiru jina mwanki ukona nyani kwamba ukunda tuwezi tutonyau ando vengi bakonda gitike MCA nonto kulingana na katiba era twiniona ndi the focal point of development ni counties but you know mbeshiri kuja county ni nkai cha national bando ni tuwa mbeshi nyingi muno
mbere uni ngitonya siasene ndatonyere ndi Pumete University oro ndeja ndathurwa ndi kansara negita riu mbuga ndari almost uni ninka among the young people bara benda gutongeria that time untu tongeria bathugana wibo bantu bare bakuru antu batithomete ibo bageta county councils but itwaretere paradigm shift itwaretere mutazamo jungi na election yiu ingi thingatite tomba kwithira twina yithi baba ingi muno bakwenda ite bya MCA lakini batombiro survive baba ingi but na ndi election yiji antu ibararia raisire ukethira wina governor mwega no kethira wina MCAs bari exposed MCAs bathomu MCAs vibrant babu bomba ukura muno nontu mbunge ya county ne batigo spa economic development no ntigwitikia ni mbeca nontu utongeria ni calling ntigwitikia ni mbeca itumite antu babaingi barungama utongeria calling most of the people bara bakuromba ite especially BMCAs ni antu very vibrant antu bathomu omobengugi na ingi but you kuona no mba kwenda kuserve wananchi so personally ntikudhukani mbeca lakini nontu itugwita kwendia sera jetu wananchi bongo bagateka bona ura wijite nontu bwa mbeca na ura wijite nontu bwa kuserve wananchi na bwana Kimathi ogwa no kwenda gite kia MP yes niki kitumite uma MCA weta MP okay bwega sana kiuria kiu gikiega muno mbere mandambiririe ndi kansara Kanyakine na training yakwa ndomerete ngugeje siasa ni Ngute University ndathomere degree ya political science ndeja kuewa ndawempe practical ndithia Kanyakine wonde ndaewa practical ndagere theory kuma au ndeta kire county council itariu kuomi mono nonto ndeta nkero go muthaka utwira ura tubati uthithia ni roko authority rana gorokari kintu kiu kianthukirie muno kianthurie muno nontu imbeca cia mwingi bukuwirana goi rokari so kuma unda ere chairman wa county council na ndona shift paradigm shift ya maendeleo ira twathithirie kire county council ya Meru na engagement nyingi sana but ndatega kuma tugutonya ki county assembly na randi deputy speaker nandi nenditete ngui nyingi sana Bogeta East but kethira ituragete kwitwa Mr Speaker sa no ntira no gwitwa Mr Speaker sa no ririkane kinya Nairobi na mbunge no mbitu Mr Speaker sa but kire important ne kire okandeliva kire antu baku baraba kuthurite at the end of the day tukithirekeria kiuria geto kia antu kwena rwa ke ukari mandaktari baya bari mugomo bari wakana batikariwe ogwe uriuga bari wakana batikariwe mandaktari undi uga ibariwe nontu Kenya eje daktari be ari na haki yao ya kuoma babomba gutegero kimisha kuunga ngavana munya no ntikunga ngavana munya mukono na arrogance eje ne gutuma nya thirikari yetu county ra mugutangugi kethira president wengo akuga antu baibariwe na kinya batu tukona antu baraba akuire ni kwaga health care ntikuona imbitu batigwita guchwa thina kairi ire imami ntikuona tubati kujukia ujuka kairi antu ibariwe mishara yao na bukuma na ndi baitire antu ngugi na kwaga na dispute jaiu tugerio chora tukomba ku minimize dispute ire ibwe kama no bwana Kimathi kwija studio chetu na umutegeri ni otwakinyera rwaria rwetu ne otwakinyera muthia rwaria rwetu na bwana Gideon Kimathi oria niwe deputy